لنافچه لجه یا دیاربکر یکم جار پیشبرک آفرود هات لدار خستن. چالاکی به هفکاری پارێزگاریا دیاربکر و شارداری بازار مازن هات کرن. ده پیشبرک ده پیلوتین وسایتان آفروده لسر رینکو بربست لسر هاتبون چکرن هنر خود نشانی تماشاوانان دان. آجوکاران گوتن جبرکل Diyarbakır پیشبرک دکن کیفاشن. Çok güzel bir yerdeyiz, Lice'deyiz. Lice'nin keyfini sürüyoruz. Em gelek keyfxweşin ku îro li Licê ne. Yekem carek westêm Diyarbekirê me jê gelek hez kir. Ji bo ofrodê pîlot jin be an mêr be ferq nake. Xelq dibêjin qey tenê mêr dikarin wan wesayîtan bajon, lê ez jî wekê jineke wan wesayîtan baş diajom. Jin di van pêşbirkan de ser dikevin. Diyarbakır دما کو هم هاتن دیاربکر و لباجر گریان مجخوار گود گلو چما هم حتی نه هات نوی باجاری دیاربکر به دیرو گمرو بین خواه بازار که تایبته هیویدارم خلک دیاربکر ج تماشا کرنا پیشبر که کیفه بستینه از پر کیف خوش بوم چون بلگا مدا هنا نو تشتی که آوا خوش ضعف و نو دست بکر bu چند سال جیبامزی از آوا آماتور افراد کم فقط آوا به پروفسیونل نبود جبری من پرت خواستم بلگا مدا تشکی که افرادی که آوا organizasyonu ki ava PV iro kısmet bu. Ji bajarên wek İstanbul, Antalya, Giresun, Sivas û Diyarbekirê 25 tîm beşdarî pêşbirka ofrodê bûn. Pîlotên jin û mêr bi şêwazên ajutina xwe bala temaşevanan keşan. Bi taybetî tîma kulîba çûtanak ya ofrodê di pêşbirkê de hunera xwe pêşkêşî temaşevanan kir. Pırxaş bu, rahatine, bu heyecan ne? Bula kuli atına vadare. Ez de o hevarış Trabzon derk ettim ki bu evi atım. Şu an şantiye melüye devam dikin. Avyaşı ay yekemine, goyki yekemine katılım gelek zeyde yatıyordu. Beni zari, pir, ondan sonra pirek, genç, kış katılım sağlamış kiriye, işte kepir koşu. Nice ilçemizde Parêzgarê Diyarbekirê Ali Ehsan Soğ got Diyarbekir xwedî dîrokeke 12,000 salan e û bi xwezaya xwe jî ji bo werzîşên xwezayê guncav e. Rayedarên bajêr dan zanîn ku bi pêşbirkên bi vî rengî danasîna bajêr jî tê kirin û ev yek kerta geştyariyê jî geş dike. Rayadaran gotin ku dê di demên pêş de jî çalakên bi vî rengî li dar bixin. Di dawiya pêşbirkê de pîlotên ku derece bi dest xistin hatin xelatkirin. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Diyarbekir.